indlu yabantu abadala kuyaphoqa bafowethu ukuthi igandwe phansi ngenhlabathi ibisisindwa ngesizathu sokuthi umuntu ompisholo uyisihlobo esikhulu nenhlabathi. Umuntu ompisholo ukuze axhumane kalula nethongo lakhe kudinga ukuthi unyawo lakhe lube senhlabathini, ngoba onyaweni lakhe kukhona into ethile omkhulu athi umeyidala wayidala wathi iyona eyomenza ukuthi kube lula ukuxhumana phakathi kwakhe nomkhulu womkhulu, kanjalo phakathi kwakhe nethongo lakhe okanye nethongo lakubo. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuthethene izinto, amavasha abahlosile bathi usokhulu usokhokho bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bungayesintu wewo. Sakhuleka kunina abakhulu, hayikhona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje itsizwa simbiza ngonduna kanjaba. Hayikhona yasuke yahlala, impungu sihlephlela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlazanga meva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nino belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha useshaka kashayika ngemanzi ngesabutho ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni, ngiyakhuleka umhlaba wonke. Nasendaweni zonke la khamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Mawukuthi umusha kule channel ibizo lami umlekeleli umfoka mbanjwa, umshana wakofuze fulele omashiya amahla ngathi azoshumayela umzukulu kaMdumo igabeni mabanga likaThumbula Tjatsha uTjatsha kaPheshe, uPheshe kaMaguyane, uMaguyane kaVaphi, uVaphi kaNokhonjo. Kanti ke mina insizwa zingibiza ngonduna kaNdabuntombisi yamncimela insizwa samkhombisa isona esincane saphuma ehlathini ekseni ngobuvisa vuthulula, ngoba sigcwele amabethe ikhole likholwa ngenhliziyo ngalibhanda kancane sontweni ugcamgcama usathi inkakane lakhe lathi ngihamba these lositha lathi ngahamba ngumjabulelo kumamatheka komkakhe, ngoba njalo memamatheka kuthi faca. Kuhlala kuyintokozo ke bafowethu nodadewethu ukuthi ngifike la ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Ngiyacela ukuthi usubscribe uma ukuthi ukaka-subscribe, wenze lokho ukuthi yonke imfanekiso eqoshiwe siyifakayo ukwazi ukuthi uyithole. Indaba ezinhle bafowethu, incwadi yethu entsha bafowethu indlela yesintu isiphumile bafowethu. Bonke abantu ekade sebeyithengile sizoqala sibathumelele kusukela ngomsobhulu. Sobathumelela ngoba nabo bakwazi ukuthi bakhombise umsebenzi ukuthanda, bakhombise futhi ukubekezela. Ngesonto elizayo ke bafowethu ila sobe siqala khona incwadi yethu siyithumela. Ngelinye ilanga bafowethu ngike ngafika la ngazokhuluma ngendlu yabantu abadala. Ngabe sengikubeka ukuthi indlu yabantu abadala akufanele ukuthi ifakwe i-tiles, akufanele ukuthi ikhonkwe phansi, kodwa indlu yabantu abadala kufanele ukuthi igandwe. Thatha inhlabathi nje phansi niyifake bese niyayiganda noma ningayimanzisa kulungile, kodwa indlu yabantu abadala kufanele ukuthi igandwe. Uma sikukhuluma konke lokho bafowethu, hayi ngoba ukuthi mhlambe siyalwa nabantu othola ukuthi mhlambe bafaka ama-tiles, asilwi nabantu othola ukuthi mhlambe bayikhonkile phansi, cha. Kodwa inhloso ngqangi bafowethu yale channel ukukhuluma izinto zesintu ngendlela yesintu ekade ihamba okhokho bethu. Siyaxoxelana, siyakhumbuzisana ukuze uma okhokho bakho wena ukuthi into bayidinga injengoba bona babeyenza, kuzokwazi ukuthi kube lula kuwena ukuthi uyenze ngaleyo ndlela. Abantu abadala kuyenzeka uthola ukuthi bazokuphoqa ukuthi bona bafuna iqhugwane. Kwesinye isikhathi futhi bafune wona uround, bangabi nankinga noma ungafaka i-tiles phezulu noma ungafaka uthayela phezulu, bangabi nankinga abanye. Kodwa masifika laba futhi sizokhuluma, sisuke sizokhuluma izinto ngendlela yesintu sethu engaphucukile noma engaphuculiwe. Ukwakha indlu yabantu abadala bese uyifaka i-tiles kuyindlela leyo yokuphucuka noma kuyimpucuzelo leyo sukuyenza. Kodwa kukhona indlela othola ukuthi eyesintu okhokho bethu babekade benza ngayo ngesizathu esithile. Bangadinwa ke bafowethu abantu othola ukuthi mhlambe banezindlu zama-tiles phansi kodwa izindlu zabantu abadala, bangadinwa yilokho. Bangaboni mhlambe ngathi sihlasela bona, mhlambe ngoba sinomona wokuthi mhlambe bona bafaka ama-tiles, cha. Kodwa esikwenzayo la kwimpunga yesintu TV ukukhumbuzisana indlela yesintu eyayikade ihamba okhokho bethu ukuthi babekade behamba la. Senze lokho ukuthi uma sekwenzeka ukudinga lokho kube lula kuwena ukuthi uqonde ukuthi kungani bafuna into enje.
indle abantu abadala bafowethu idinga ukuthi igandwe ngenhlabathi phansi ingakhonkwa futhi ingafakwa ithayisi yindaba izogandwa ngenhlabathi phansi bese iyasindwa ubulongwe lesabuchaza ukuthi buyini ubulongwe buyefana nomuthi uma senzele ukuthi yonke into ibe nomqondo osobala umuthi osusa amathunzi asuke khona endlini umuthi osusa ukungcola okusuke kukhona endlini ngaleso sikhathi ubulongwe iyonanto ekwazi ukuthi ukungcola okukhona phakathi kwendlu bese bukwazi ukuthi buyihlanze indlu ibe sesimeni sokuthi ngahlala abantu abadala asichazeke namhlanje ukuthi kungani indlu abantu abadala ingezufakwa i-tiles ingezukhonkwa phansi ifakwe usimende kodwa kuphoqo ukuthi ayigandwe ingoba umuntu ompisholo ngizokhuluma kakhulu ngomuntu ompisholo ngoba nami ngumuntu ompisholo umuntu ompisholo bafowethu uyisihlobo esikhulu nenhlabathi umuntu ompisholo ukuze akwazi ukuxhumana kalula nethongo lakhe udinga ukuthi indawo axhumana kuyona ifanele ukuthi ibe inhlabathi ingabi ilitshe ingako umuntu othola ukuthi unesithunya uthola ukuthi somkhomba kakhulu entabeni ingoba lapha entabeni kuyinhlabathi kodwa endlini ahlala kuyo uthola ukuthi mhlambe kuyi-tiles inhlabathi kude kakhulu nayo lokuxhumana phakathi kwakhe nesithunywa sakhe kuba nzima kakhulu ngoba umuntu ukuze axhumane kalula nethongo inhlabathi kumele ibe seduze ingakho-ke kuphoqo ukuthi indle abantu abadala igandwe ngenhlabathi phansi ngoba kusuke kufanele ukuthi ukuxhumana phakathi kwakho nabantu abadala kube lula umuntu la ngaphansi enyaweni zakhe kukhona into ethile lapho oluthi unyawo lakhe maluphansi enhlabathini bese kube khona ukuxhumana okuthile okuba khona phakathi kwakhe nethongo phakathi kwakhe nomkhulu womkhulu ngoba umkhulu womkhulu umdalile umuntu ukuthi kokwenzeka kanjalo ukuthi uma ehamba phansi ngonyawo lwakhe ukuxhumana kwakhe naye kobalula kakhulu ukuxhumana kwakhe nethongo kobalula kakhulu ngoba yena udala umuntu ngenhlabathi wadala ngenhlabathi ukuthi inhlabathi yothi mayithintene nomzimba wakhe bese kube lula ukuxhumana kwakhe naye umuntu ompisholo bafethu ihlobo esikhulu nenhlabathi uma umuntu ompisholo engamaya ukumaya okusuke phansi enhlabathini impilo yakhe uyokwazi ukuthi ayiphile isikhathi eside uma umuntu ompisholo engakwazi ukuthi aphuze amakweta aqhuma phansi enhlabathini uyokwazi ukuthi impilo yakhe ayiphile isikhathi eside yini ezoyiphila isikhathi eside ingoba vele indlela adalwe ngayo udalwe wahlobana kakhulu nenhlabathi ingakho uthola ukuthi endaweni la uzodumisa khona umkhulu omkhulu noma la uzoguqa khona ukhuleke asifunakala isicathulo ngoba onyaweni lakho kukhona into ethile eyenza ukuthi imali uphansi bese ukuxhumana phakathi kwakho nomkhulu omkhulu kanjalo nethongo kube lula kakhulu iyona futhi into eyenza ukuthi kuyindlu yabantu abadala mawungena khona isicathulo sisale phansi ungene uhamba ngonyawo ngoba kukhona lento ekhona phansi konyawo lwakho othi mawulubeke phansi usuzozixhumanisa okanye usuzoxhumana nabantu abadala noma nomkhulu omkhulu ekwaziyo ukuthi kusheshe ikwazi ukuthi ikuxhumanise nethongo lakho kanjalo nomkhulu omkhulu uyazi nje inkinga ekhona ukuthi manje abantu sebakholelwa kakhulu kuyizinto othola ukuthi zikhulunywa abantu mhlambe ekuthiwa bawoso science uma sikhulunywa yithina esizikhuluma ngomoya wethongo umoya wabantu abadala bavele bathi abantu awuqamba amanga yina abantu vele balunjwa uthola ukuthi abantu vele balunjwa kudala bafundiswa ukuthi okwabo akukho incitha buchophe ezikhona ilezi kuthiwa oso science ofande remember into mayikhulunywa ofande remember iyona mayikhulunywa impunga yesintu umuntu vele athi awuqamba amanga kanti ayilutho ngoba umoya wethongo umuntu abakholelwa kona ngoba into yabo ngoba ubuciko babo ubuhlakani babo ubuhlakani bemvelo ngesikhathi sendulo bafethu izikole zazingekho kodwa abantu babeyizincitha buchopho ngoba babekwazi
ukubuka usuku ukuthi namhlanje usuku oluthile ngokubuka izinto ezithile ezenzakalayo bebona ukuguquka kwesimo bese bakwazi ukusho ukuthi namuhla usuku oluthile bese konke lokho bekugcina emqondweni wabo bengakushicileli phansi. Hayi kodwa ke bafowethu bekulungile ngiyimpunga yesintu ngiyacela bafowethu ukuthi niqhubeke nisubscribe kwi channel yethu enkulu impunga yesintu TV. Sekuningi kakhulu bafowethu esizofika sizokufundisa sikuchaze esikuphiwa amakhehla okuphilisayo nokuzobaphilisa abantu. Labe sikhona bafowethu kwisifundo sethu sanamuhla besithi indlu yabantu abadala kuyaphoqa bafowethu ukuthi igandwe phansi ngenhlabathi ibisisindwa ngesizathu sokuthi umuntu ompisholo uyisihlobo esikhulu nenhlabathi. Umuntu ompisholo ukuze axhumane kalula nethongo lakhe kudinga ukuthi unyawo lakhe lube senhlabathini ngoba onyaweni lakhe kukhona into ethile omkhulu athi umeyidala wayidala wathi iyona eyomenza ukuthi kube lula ukuxhumana phakathi kwakhe nomkhulu womkhulu kanjalo phakathi kwakhe nethongo lakhe okanye nethongo lakubo. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi niqhubeke nisubscribe kwi channel yethu enkulu impunga yesintu TV bese siqhubeke nokuthenga incwadi zempunga yesintu. Ikhona incwadi esihloko sithi sithini isintu, amava ahlabahlosile uyokhuluza ukhokhobe, kanjalo nencwadi yethu entsha sha indlela yesintu. Mhla ka-25 kuwona uMasingana kwephezulu izobe singena bafowethu ezitolo izotholakala lapha kwa-Adams. Uma useThekwini uzoyithola lapha ku-West Street, uma usemgungundlovu uzoyithola lapha ku-Church Street. Uma kuwukuthi ukude nalezi zitolo ungakhathazeki uzoshayela zona inombolo lezi ozibonayo ziloko ezivela escreenini sakho senze izinhlelo zokuthi sikwazi ukuthi sikuthumelele zona. Kanti futhi uma ukuthi ufikile emphelandaba kwimpunga yesintu nakhona futhi uzokwazi ukuthi uyithole emphelandaba. Ngiyacela kubafowethu ukuthi siqhubeke sithathe imifanekiso eqoshiwe sidlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona izoba usizo olukhulu. Bese siqhubeke subscribe ku channel yethu enkulu impunga yesintu TV bese sithi nje impunga.